Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Igama lami Azando ngamadlala intokazi yasemsinga. So namhlanje ngizobe ngixoxela giving birth experience yami kesana. Yabo because yona nicele kakhulu kule video edlule so ngizonenzela yona. Please don't forget to like, comment and subscribe. Okay guys, story time. So ngikhulelwe ke sengena 9 months ngisekhaya uthi amaholiday ka December sekuJanuary ke manje uJanuary sisingaka magaye nje and iscan sami sokugcina sasithe ngizodeda mhla ka 4 February but sasithe latest u4 February I ngikomele ngidede ngoJanuary towards the end of January 9 months wamophela lapho hayi kuzoshaya inyanga yesi10 nomuntu akafuna ukuphuma and akhoma pains engikwaziwayo guys 0 am pains. Okay, so ngiba prank ekhaya ngenza ukuthi ngiyasikwa ba phithizele kufonela imoto because ambulance yaphuza ukufika emakhaya so mangabe ukhulelwe kumele wenze sure ukuthi kunemoto ecuphile emakhaya ezokuhambisa esibhedlela la uzodedela khona. Okay ke so nami ke babeshilo ke kubo kamlisa ukuthi make kwathi nje ngisho bese bazofika bezongihambisa. Okay, hayi kuthi kusebusuku nje sesiyalala kuyashisa umhla ka 4 February nokuthi phela bekumele ngidede. Oh, before that ngaphuza castor oil guys, ngaphuza castor oil ngomhla ka 30 January because ngifuna ukudeda ngoJanuary because nami ngizalwa ngoJanuary and then ngathi yangibuka hayi okay ngingadedi ke ngilinde ayibo kungenze kulutho ke ngocastor oil. Umngane wami wangitshela siphuza ucastor oil olwethu la ukhona eGold kwaNdongazi yaDuma wangiphuza ucastor oil mina kangadedi hayi ngingadedi ngocastor oil kuithulele ingane uzoshaya 1 2 3 4 mhla ka 4 February ke namhlanje hayi sekuntambama ngicasukile manje ukuthi ngifuna ukuteta sengikhathele manje kuba nesisikhulu phela mina manje futhi sekufuna ukubona nengane. Hayi okay ngilontozana kube intambama. Okay, ngizwe nje iphini encane kodwa nje engatheni yabo la esinyeni engatheni nje encane. Hayi ngimajele isikhonto engizwayo yabo bathi oh awuncese yabo benganaki. Hayi ivele isuke nje isinje yabo kakhulu ngithi kanti ngizothi ngiyafola kanti uyangibona ahamba ngiceba kuma athi lo uyasikwa. Ngithi hayibo guys lento le yangisikwa ngiyayizwa impela iphili lapha athi akakabi yona yokusikwa ngiyayazi yokusikwa. Asoma wakwasikwa phi hayi ngiphike iphindi ibuye okwesibili yabo kunje ngathi ikere sika ngaze sikisinya kunisaka hayi ngithi okay kuphele kodwa ngithi okay I think ikusasa ngizobe sengisikwa yabo because konke eqhamukayo bathi nje yiko kona lokho kusikwa. Bafonele umlingani wakhe athi lengane le yasikwa manje umama afike lapho isuku lokuqala sihlangana noma kamlisa afike emotweni khona ubhuti kamlisa because umlisa uhlala kude khona ubhuti kamlisa noma wakhe kube mina noma siyaqala ukuhlangana. Hayi ama-pains asiyaqala ngisendleleni ayisengiyeza ke manje uthi and angikhona ukugqiha ngizothi lo mama eqala ungibona sengiyagqiha ngithule phela guys ngiyayizwa iphini yiba ngithi yabo kodwa nje phela ke iphini ngizwa ke ngaphathi khona mangabe sesidlula kuma house ngibona ukuthi hayi mangifika sehle bangiphathele isikhwama benoma uye ngapho manga ngibona nje ngiyinkosazana eshadile. Hayi ngijabule nokuthi hayibo mamezala la ngiqala ukumbona guys so sihambe ke hayi mangifika lapha yana ke bese yangihaga athi tete kahle mntana ngiyakuthanda bese mayangihaga ngathi tete kahle ngiyakuthanda phone nanani. Okay ngingene basi bevala isicapha ngabona impilo yami ishintshe kwangathi angingase ngisele ngedwa wamithelana umncane wanje yabona nje kokufika into eningi manje ekhanda lami kaxaka ukuthi yibo ngafela kanjena manje yabo sengiyezwa ukuthi ngedwa because pregnancy yami yonke benginomuntu mangabe ngeclinic bengihamba nohlanzeka engiphelezela mangabe ngiya kwiscan bengihamba noma yabona nje yonke into ibishop nginomuntu eceleni kwami manje sengingedwa mase ngidede sekusuka ngisale ngedwa ngase ngizozwa ipain sekumele ngisale ngedwa. Okay fine hayi ngilontuzane ngihlale phansi ngiphethe ngigquba ilagage encane ngifake ingubo negown
nama slippers ngihlale phansi ngitshela ukuthi khona umuntu ozoza kumina phela house ngakusiza ngani ngihlala I think iphela i-hour ngihleli yabo ngisukume ke ngikulabantu laba bahleli ngithi mina ngizocela usizo bathi usizo lwani ngithi ngiyasika yabo kusamile ke ngaloso sikhathi ukusika ngiyasika aso uyasika okay how okay angazi ngicela ngithi ngifuna ngiyazibuza ngicela iwodi noma ngicela ini phela angazi yabo and abanginakile abanendaba nje abanendaba ukuthi kwenzakalani ngami. By the way ngeke ngiphinde ngikhulelwe ngingena medical aid ngeke ngize ngitetele lapha esibhedlela sahulumeni ngiqeda ukuteta ngathi ngiphinde ngikhulelwe kodwa manje sengikhohlwe ukuthi kokubuhlungu kanani so mangase ngishade ngingaphinda ngiyadlala guys kodwa akukho nje that deep ukukhulelwa guys ngithanda uzibonela nayo. Okay so ngifike lapho bathola thina how Paul keep ngani card how ngazi ngathi mina mele ngikhiphe icard ngikhiphe icard ngimnikeze angiyeza sena okay uzoya ngale hambe ke ngiyakhona phinde ngihlala inye hour bese yafika udokotela athi ngilale empedeni ezwe i-heartbeat athi othi ngizwe i-heartbeat engane angifaka amabhandi so ngangingazi ukuthi isemabhandeni amabhandi angazi ngangicabanga ngayiphi indlela abangitshela ukuthi amabhandi ngomthetho wekuzwe i-heartbeat angazi khona ngakukhohlwa but ngangingazi ngangekho aware ukuthi ngingene emabhandeni yabo so bangizwe nje lento uncomfortable yabo ngithi hawu kabuhlungu yazi yabo and ngathi bayakususela ukuthi usiko hayi mase yangenza kuphuma iphepha nje leli elinelontozana elikhipha i-heartbeat engane and then athi ke angikhumuleki ngivula imilenze lapho udokotela wesilisa hayi ngikhumule and eclinic angikazi ngaclinic umuntu wesilisa ngangiqala nje ukuthi ngizovula umuntu wesilisa yabo hayi ngikhumuleke ngehlise ngilale ke ngivule ke ngifaka ama gloves ngisifaka ha ayi ngiyapha cause hey bro wathi ayike into ekhalayo wena usavuleke kangaka asavuleke kangaka no 2 cm kodwa ngiqalele kanje ukuthi kumele ngivuleke yabo wathi usavuleke kangaka wena ayike into ekhalayo ayike wena usazokhala wena ayike into yabo into eyisengikhalisa ngase ngizwa amabhande yabo sokuhlungu swangiqhihela lo ukuthi kubuhlungu and ngitshela ukuthi mangigqika kakhulu bazongidabukela yabo bese ke bengenza kahle hayi bo wathi ayike into ekhalayo usukhala ngaka ufika usaka 2 cm hayi hambo lalo no lithatha santambama kuvela kupheleke nami ngithole ngithi kanjani manje kanjani hayi bese ngihamba ngengale ayi ngibuyele ngihlala ebhentshini ngathi ngisazokuzamela umbhede khona uzolala hayi ahamba ufuna umbhede awuthole kubantu asebetetile akade beteta ngesi-section ade kumele angithi abo abatete namhlanje baphuma bade betete kanye nabo bese bephumile sekusele bona ngobona betete ngesi-section bese uhamba ngakusasa so ngingena nje ukuthi nenoma mphethe ingane mina ngedwa ngiyasiko hayi ngingene banginika umbhede ngingene ngilala embhedeni athi we ayike into azoyiteta wena walk ukuze ingane izolindela ukuzolala ngithi mina yabo umbhede kuphela ukulala yabo ngibhoreke nje ukuthi yini kwangamnandi nje yabo sengiqaleke ke ayi ngizwe manje sengiyasikwa ke ayi anceda ahambe unesi ngilala ngithi ngiyalala ayiqala ikere hayi ikere ngithi ikere ngoba ngiza guys yako ikere sisinya i-uterus yami we Jesu okay ay ngilontozane ngivuke ngihlale ngezinqa uma isengihlala ngezinqa ayiseqala ukuphuma ikhundla ay okay ayisetshelwe zini ikhundla oqale ke ukuphuma ikhundla hayi ngixa ngangingazi futhi angikhumbuli bengitshela ukuthi okay mase kuphuma ikhundla usukusuzote yabo I think umama kwangitshela yabo but ngathi hayi mhlambe iswezi inkulu yabo ayiphume ngiye bathroom sengiqala nokuphiswa ke toilet ke manje sengiqeqe toilet hayi kusekuseni seko 5 afika onesi basekuseni abantu basibingelele emva lokho bathi asambe ke siyocheckwa ngikulayini hayi ngeke mina sekubuhlungu kakhulu phela manje soko 5:05 yabo hayi ngeke kubuhlungu manje akusahlaleki akusameki ngiguqeke phela manje hayi ngiyaqhiha ke manje ngiyasikwa ziyakhala ke zikhala ziku 180 ngiyaqhika ngibeka isandla eqolo ngithi ngiyasinga phela bo manje hayi ngithi nesina sengiyateta athi awuteti lahlela phansi unesedlulela athi hayi lahlela phansi ayidlule ngisho amanenta honest nje guys basamahlaya mawunisele ibhawudi nje namahlaya honest nje banenza amahlaya bahlekisa ngani nje okay sekuyimina okumele angene ke sikulayini ngingene ngihamba ngamadolo bathi hayi ke namhlanje sitetisa amakati yes baphele insini bonke futhi guys yezo ngicasuke ngisi
ngidinwe ngithi ngeke ngigibele embhedeni ngithi angikwazi ukugibela embhedeni bathi okay next angenisa umuntu ngiguqe embhedeni phansi umuntu esagibela ngithi mhlawumbe ngibamba mhlawumbe ngisize yabo because mina ngijwayele nokutotosa nje yabo ngithi ngiba softela abantu abaronke ngithi mina akusukumeki abela nje okay next agibelisa umunye embhedeni amsiza amqede mayiqeda athi akasukumeki namanje isekusukumeka hayi kusukumeka futhi sigibela embhedeni lalibhe phezulu ngigibele ngilala mangigibela ngilala hayi guys sekubhlungu kakhulu ke manje sekuwo 6 sekubhlungu kakhulu hayi angicheke emva lokho aqhumise amanzi because wangithinta bese wathi baqhuma amanzi emva lokho asiwalka ke ngawuka hayi yabona ke lapho ke guys lapho ngase ngisola ukuthi ngiyamzonda ngisho babengane ngiyamzonda ngiphinde ngenze lento athi udokotela lophi ngiphinde sengiyakhala ke manje guys yakhala ke empalele about athi walka kushonele oshonele hayi ngimemeze ngiyadada athi yabona ukuthi dad ikhipha ingane ngithi awu akuphumlutho nje yabona nje ayikho into eyenzayo but ipain guys pain ke manje 100 hayi ngiwalke ngele qhamuke angazi no metro noma uyini kodwa ophethe nesangibambela athi was yabo uyahleka nje futhi uyadansa uyacu samahlaya kuleya ndawo yilokho nje ngingakusho ukuthi samahlaya angiwokhisa azolayela embhedeni uzama ukukhanula ubonza kukhanulekini ngilala embhedeni ngikhanula athi na ukhanula wena uyakhala yabo mase ukhanula akube kusaphuma lezuku ukhanula wangempela yes okay ngikhanula sawunali ikhanda lengane ngikhanule hayi emva kalokho guys kwase ku fasting into ayisenzeka ngazi kwasokwenzakalani ikere seqe ingane yaphuma khanula don khona umuntu udokotela ongiphushayo la ngiphusha kanjena kwenzeka fast nje lokho yaphuma ingane 6:30 esikhathi yakhala mayikhala wazebeka esifubeni kakhala ke nami ngiyabona sengiku movie guys but nje uyakufila lokho ukuthi hayibu mina ngane yabo and ngangakholakala bayibeka ingane la esifubeni sami yakhala ngajabula yabona nje ngahappy bangitshela isikhathi kuzo 6 hayi ngajabula guys ke kanjalo ke sengitetile ke and then bathatha ingane bebeke eceleni bangiklina bese bangithunga ke hayi ke lapho ke lasasekhala khona ke ukuthunguzwa futhi pain usukuyizwa angithunga and then mina ngisho senginemali ngeke ngihambe nomkhinyana wami ngiyodeta ngengikwazi angeke maye khona uyoma ngasekhanda angeke ngikwazi because ngangithi ngiteta ngabona lapho sikanti bekwenzeka nje kumina sengitetile kodwa ngase okay emva kalokho ngiqeda ukuteta bangithunga bayiklina ingane bayikala benza nje konke bayifaka nephepha la isandleni omonyaweni babhala igama lami nje yonke into ya right emva kalokho ngahamba ngaya e-bathroom ngafike ngageza ngabuya mangibuya bangithethisa bathi hayi usungashiya ingane la indawo yokuteta le kuyona ukubeka ingane nje bangithethisa ngathi hayi okay then ngabe ngigcwalisa amaphepha kwafika usisi ozongenza i-test ye-COVID hayibo ngiqeda ukuziphinde engakanani wazo ngizwisa ngicabanga ukuthi ngayizwa la leya swab ngayizwa la ngithi yabona nje ngathi vele sengizwe iphini enkulu kakhulu bangenza kwabhlungu waphathwa ikhanda wathi ayenzekanga zavele zaqhatha-ke inyembezi wathi nje ayenzekanga zaqhatha-ke inyembezi wangabe sangenza ngabe nje ngangasho ukuthi hawu zabe nje wathi ayenzekanga kwanje inyembezi hayi wangiyeka shema ngabe sayenza kodwa wathi yenzekile yambona sohelela ungiphinda hayi emva lokho kwafika i-breakfast ngahlala phansi embhedeni ngadla i-breakfast ngisese e-labor ward ngadla i-breakfast kuyatetwa ngilambe ngazi ukuthi ukudla ngakugcina ngizalo ngidle iparishi ngadla isinkwa ngaphuza itiye ngase ngathatha ingane ke wasasa mina ingane isinkale ngagqoka ke mina zange ngigqoka ngiphethe ngiphethe ama-night ami ngiphethe namagana othuzwa ngizange ngigqoke le gown le ekhohlakele sesibhedlela elinye iside livulekile so mawuvale ngaphambili ukuthi ngemuva siyakubona wonke umzimba wakho ngemuva mawuvala ngemuva ukuthi singaphambili lakho lonke siyalibona yabo and namaphedi afakwe esibhedlela awafakwa phedi nje i-trauma guys engingaphinde nje ngihlanganise nayo into engibukela le guys leyo ukuthi phela usathane yenzeka ke
Okay, ngiyabona nje ngithi mina nje ngigqokile shem ngiphelele ngifake negawuni yami sengifake igawuni ngifake nama slippers ngigoqe impahla lezi zangcola nje ku right nje ku smooth ngibuyele ngalene lebhawodi ngihlale emva lokho ngikhathela ngithi ngikhathele and ngilala ngebusuku zibengisiko ngibeke ingane eceni kwami ngilale la baba engavuka ngawo ulababa westembe emhlanje engavuka ngawo kodwa uzolala uzone uzuphume phambi kwakusasa hlala esitulini uncelisa ingane hayi ngivuke ngihlale ngezinqa ngicelisa ingane awabuye wathi uma ngabe sikunikeza imithetho wena awusilaleli noma ufuna ukuphuma uhambe uyokwenza kini wathi kodwa engakusho ukuthi la akazo discharge usazohlala ncelisa ingane ukuze ushukela wengane uzonyuka okay ngasuka ngiceleni ngahlala esitulini ngancelisa ingane ubisi laphuma ubisi la ngaphuma and then kokusaphuma icolostrum so ngilontuzane ngiyamncelisa ingane kwayona hawu kanti yona i-right ingane emele incele yona hayi mase ke bayamtest ushukela wakho uphezulu noma u4 noma u3 kodwa nje uphezulu awathi ushukela wengane u-right ngine stress mina ngase ngicabanga ukuthi phela abaphunyela ubisi bangiphe phela ubisi labo ngiphuza ingane yami ukuthi ingane yami izokela ushukela hawu kanti ushukela wengane yami u-right ngiqhubeke ngilove ngikhama bethi asithathe yabo ithawula lakho logesi ulibeke kumanzi ashisayo uvula amanzi ashisayo bese ubeka emabeleni ukuze ubisi lizophuma ngizama ukwenza lokho and amabele ayisemancane but ngiyalibona ayakhukhumala ukuthi ubisi liyangena but lingakaphumi kusaphuma nje colostrum yodwa hayi okay hayi mase ngiyalalwa ke ngalolu suku ngingaphumi that day ngiphume the following day ngifonele ekhaya ukuthi hayi sengiphetile nanani ulesa ngitshela igama lengane nje yonke into kuyi right ngibashuthele ekhaya ingane ngibasendele ingane yami nenwele eqala la la ishiya nenwele kwahlangana hayi ngibashuthele bayibone nje kube right ke ingane ikhale kodwa ikhala kancane nje ngisabuka le strange nje lesikuthiwe manje sesoba sempilweni yami ngiyasibonga izi ayivandla okay mase ngaphuma ngesibhedlela ngayikhaya ngalandwa uma kamlisa nje kwa right guys kwa right yeah phela lapho ke indaba yami thank you for watching bye